Saint Simon and Saint Jude apostles. Kodwa nake bangcwele thina sitoqhubeka netifundo letiqhubekako. Sitaqhubeka netifundo letiqhubekako. Lokusho ukuthi ngumahubo 70 namahubo 71. Mahubo 70 and mahubo 71. Hawu Nkulunkulu, phuthuma ungikhulule. Hawu Simakade, phuthuma ungiside. Abahlazeke bajaphe labo labafuna kuphila kwami, nalabo labafuna ukungibulala. Abancandekiswe bahlazekile labo labangifisela ukuthi ngife. Labo labangiqoloshela bathi walayeka, sengathi banganqandwa ngemahloni. Bonke labafuna wena abajabule bathokote kuwe. Nalabo labathanda insindiso yakho abasho njalo njalo bathi mukhulu Simakade, mukhulu Nkulunkulu. Kodwa mina ngihluphekile. I'm sorry bazalwane. Just a moment. Kodwa mina ngihluphekile futhi ngeswele. Ngiphuthume Nkulunkulu. Nguwe lolu sito lwami nemkhululu wami. Hawu Simakade, shesha ungalibali. Hawu Simakade, ngikhosele kuwe ungavumi ngijabhiswe nakanye. Ngisindise ngekulunga kwakho. Ungihlenge, beka indlebe yakho ngakimi ungisindise. Bani lidvala lelisiphephelo kimi. Lengingaphephela kulo noma nini. Wena lo wayala ukuthi ngisindiswe, ngobe nguwe lidvala lami nesiphephelo sami. Awu Nkulunkulu wami, ngephule emandleni alomubi, esandleni sesidlova leside buqotho, kanye nakumuntu lonelulanga. Ngobe nguwe Simakade lolithemba lami. Ulithemba lami Simakade kwasebusheni bami. Seloku ngadalwa ngiyeme kuwe. Nguwe lo wangenta ngadalwa. Ngiyakuthumisa ngingakhawuli. Kulabanyenti ngathi ngaba simanga. Kepha wena usiphephelo sami lesiqinile. Umlomo wami uyawugqwala ukubonga. Ngimemetele ubukhosi bakho imihla ngemihla. Ungangilahli esikhathini sebutsaba bami. Ungangikhohlwa nase ngiphelelwa ngemandla. Ngobe titha tami tikhuluma kabi ngami. Nalabo labafuna ukungibulala bahlangene ngami bayangisongela. Bathi uNkulunkulu umlahlile. Asimdingele size simbambe. Ngobe kude lo ngaphenze amsindise. Hawu Nkulunkulu, ungakhweshikile. Hawu Nkulunkulu wami, phuthuma ungihlenge. Sengathi
sengathi labo labafuna ukuphila kwami bangadliwa ngemahloni babhubhe, sengathi bangasibekelwa bobi nelihlazo labo labaqonze kungilimata. Kepha mina ngiyakwethembela kuwe njalo njalo, ngengete kukudumisa ekukudumiseni kwami. Umlomo wami uyawulanza ngekulunga kwakho, uvakalise insindiso yakho onke emalanga, ngobe yinyenti ngehluleka nekuyikala. Yebo simakathe uNkulunkulu wami, imisebenzi yakho lemikhulu ngiyakuyiveta ebaleni, ngibabate kulunga kwakho wena wedwa. Yebo Nkulunkulu, wangifundisa kusukela ebusheni bami kude kube unyalo ngisayimemedela imisebenzi yakho lemangalisayo. Nanyalo ke noma sengigugile sengimpunga, ungangishiyi Nkulunkulu, kude ngishumayele bukhulu bakho kuso sonke isitukulwane, nemandla akho kubo bonke labefikayo. Yebo Nkulunkulu, kulunga kwakho kukhulu kufikela edulu. Nguwe lo wente tintfo letinkulu, empeleni Nkulunkulu ngubani lofana nawe? Nguwe lo wentile kutsi ngibone tinsizi letinyenti naleti buhlungu, wangihlumelelisa futhi, wabuye wangimonyula ekujuleni kwemhlaba, wangikhiphela ngetulu kwawo. Sengathi unganzisa bukhulu bami, uphindze ungithuthute. Ngiyakuphindze ngikudumise ngehabhu, ngibonge kwethembeka kwakho Nkulunkulu wami. Ngihlabele ngekukushayela lugubhu, ngibonge wena longcwele waka-Israyeli. Tindzebe temlomo wami tiyakujabula ngobe ngiyawuthumisa wena, nemphefumulo wami lowuhlengile uyawudumisa. Lulwimi lwami luyawukhuluma ngekulunga kwakho lonke lelanga, ngobe labo bebafuna kungilimata bahlazekile bajabhiswa. Akuthunyiswe uyise nendodana nabangcwele shoba benjalo ekaleni sejalo nanyalo yakunjalo. Sitawulalela sifundo sekuqala. Sifundo sekuqala lesiphuma eTestament lesidala sibhaliwe encwadini yempriest okanye umprofeti Ezra. Chapter 5 verse 1 to 17. Ezra chapter 5 verse 1 to 17. Ngasona leso sikhathi baprofeti lababili boHagai na Zakariya umsa wa Ido baqala kukhulumela uNkulunkulu waka-Israyeli emajudeni naseJerusalem. Wathi kube Zerubabheli umsa waSalithayeli na Jeshua umsa waJo Sadaki bawevela mavi baqala uyakha kabusha indlu yaNkulunkulu eJerusalem. Laba profeti baNkulunkulu babenabo babasita. Ngasona leso sikhathi Tathenai umbusi wasentshonalanga Yufrate na Shetari Oznai kanye nebangani babo bahamba baya kubo, bafike bababuza bathi, ngubani lona loninike leli gunya lekwakha kabusha leli tempeli nale kuvusetela lesakhiwo?
wababuta bathi, "Bobani amabito alamadoda lakhalendlu?" Kodwa liso laNkulunkulu lalibelusile baholi bakaJuda. Abazange bayekeliswe kwaze kwabhalelwa Darius umbiko. Walinzelwa impendulo leyayibhalwe nguye phansi. Lena kwaba ngiyona ncwadi leyabhalwa boTatenayi, umbusi waseNtshonalanga Euphrates, naShetari-Bozenai kanye nebangani babo lababediphathimandla daseNtshonalanga Euphrates. Dayithumela uDarius. Lo mbiko wawufundzeka kanje: sengathi kungaba nekuthula, inkosi kufanele yathi ukuthi sihambile saya esifundeni sakaJuda ethempelini laNkulunkulu lomkhulu. Bantu labakha ngematshe lamakhulu bafaka netingotho kulolu bonza lwawo. Lo msebenzi ngicela kuphinda bazalwane. Inkosi kufanele yathi ukuthi sihambile saya esifundeni sakaJuda ethempelini laNkulunkulu lomkhulu. Bantu balakha ngematshe lamakhulu bafaka netigotho kulolu bonza lwabo. Lo msebenzi wentiwa ngenkuthalo kanti futhi uqhubeka kahle kakhulu. Labaholi sibabutile sathi, ngubani lona loninike ligunya lekwakha kabusha leli thempeli kanye nekuvusetela lesakhiwo? Siphinde sababuta nemabito abo khona esitewabhala phansi sikwatise emabito ebaholi babo. Bona basiphendule bathi, thina sithi ingceku kaNkulunkulu welizulu nemhlaba silakha kabusha leli thempeli leli neminyaka leminyenti lakhiwa laqedwa inkosi lenkulu yaka-Israyeli. Kodwa ngenxa yokuthi bobabe bathukuthelisa uNkulunkulu wasezulwini, wabe sewubanikela esandleni saNebukadnesari umKhaledi, inkosi yaseBhabhiloni. Lo walibhidlita leli thempeli, wathumba labantu wabayisa eBhabhiloni. Nokho ngeminyaka weqala waKhuresi, inkosi yaseBhabhiloni, Khuresi wakhipha umthetho uthi leli thempeli lakhiwe kabusha, waze wakhulula ngisho netimpahla tegolide netesiliva. Nebukadnesari labetithethe ethempelini eJerusalema watimikisa khona lena ethempelini eBhabhiloni. Khuresi inkosi watinika indvodza lekwakuthiwa nguSheshbasaru labe sayibeke ukuthi ibe ngumbusi. Wayitshela wathi, thatha letimpahla uhambe nato ufike utibeke ethempelini eJerusalema, wakhe kabusha indlu yaNkulunkulu endzaweni yayo. Ngako lo Sheshbasari waya lapho wafike wabeka tisekelo tendlu yaNkulunkulu eJerusalema. Kusukela ngalelo langa kuze kube ulamuhla seloko liyakhiwa, kodwa nokho lisengakapheli. Ngakho-ke nakukuhle enkosini ake kuphenyisiswe emlandweni yebukhosi eBhabhiloni. Kutawutholakala kahle ukuthi Khuresi inkosi wawukhipha ngempela yini lo mthetho ukuthi yakhiwe kabusha lendlu yaNkulunkulu eJerusalema. Inkosi itawube seyiyasatisa sinqumo sayo ngalendzaba. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sitawulalela sifundo sesibili
lesiphuma eTestamenteni Elisha sona ke sibhaliwe encwadini yeSambulo. Sambulo sahluko 4 verse 1 to 11. Revelation chapter 4, we are reading from verse 1 to 11. Emva kwalokho ngathi ngiyabuka ngabona umnyango uvuliwe ezulwini. Livi lekuqala lengaliva likhuluma kimi lalifanana nelicilongo lathi, yenyukela la ngidakukhombisa lokho lokufanele kwendeke emva kwalokho. Masinyane ngaba kumoya kwabonakala ezulwini kume sihlalo sebukhosi, kukhona bekahleti kuso, nalo labehleti kuso abe nebuso lobukhathimilisa kwelitshe lejasipe nesadiyo. Lesihlalo sebukhosi sasitungeletwe umushi wenkosazana lo wawufanana nelitshe leluluhlata leliligugu. Sihlalo sebukhosi sasitungeletwe ngemalunga sasitungeletwe nguletinye tihlalo tebukhosi letati ngema-24 lekwakuhleti kuto emalunga langama-24. Lamalunga abembethe tingubo letimhlophe afake nemiqhele yegolide etinhloko tawo. Kulesihlalo sebukhosi bekuphuma imibane nemavi nekujuma. Embi kwaso bekuvutha tidlwane letisikhombisa letingimimoya lesikhombisa yaNkulunkulu. Embi kwesihlalo sebukhosi kwakukhona lokwakunjengelwandle loluyingilazi lolwalukhanya kubonakale ngale. Kwakutungelete sihlalo sebukhosi kulolo nakulolo luhlehlo tidalwa letine, leso naleso sinemehlo lamanyenti ngempili nangemuva. Sidalwa sekuqala sasifanana nelibhubesi, sesibili sasifanana nelithole, sesithathu sasifanana nebuso bemuntu, sesine sasifanana nelusweti lolundizako. Tonke letidalwa letine letatine maphiko, lasithupha sesinye tinemehlo yonke indzawo ngaphandle nangekhatsi. Tatihlabela imini nebusuku tingakhawuli tithi, ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu Somandla, labekhona nalotako labekhona nalokhona nalotako. Njalo nje nangabe letidalwa letine njalo nje nangabe letidalwa letine tatibabata bukhosi bakhe, timdumise, tibonga lo lohlete esihlalweni sebukhosi nalophila kuze kube phakade. Lamalunga labe-24 awa phansi embi kwakhe lohlete esihlalweni sebukhosi, amkhonte lo lophila kuze kube phakade, ethula imiqhele yawo ayibeke embi kwesihlalo sebukhosi, ahlabele athi, ufanelwe wena Nkulunkulu loyinkosi yethu uthi wemukele ubukhosi neluthumo nemandla, ngobe konke kwadalwa nguwe, konke kwenteka ngentando yakho kwadalwa ngayo.
siphela lapha sifundo sesibili. Singacithi-ke esikhathini eside bazalwane, sizovele singene emkhulekweni. Ngempela Nkosi siyabonga ekuseni. Sibonga Nkosi ukuthi sikhunjutiwe ngelisonto ukuthi this is a Bible Sunday. Sibonga Nkosi kuve imilando levela evini lakho. Sibonga ukuthi Nkosi kunenkosi lenkulu lokwakuthiwa nguKhurese leyabhala ukuthi alakhiwe kabusha lithempeli laNkulunkulu. Kodwa taba khona tihibe netingqinamba endleleni. Emva koko kwema yaze yabuya inkosi Darius leyakhokha nayo ukuthi akwakhiwe kabusha. Maye siyabonga Nkosi ukuthi kwakho noma bekungathatha isikhathi kodwa kuyawugcina kwentekile ngalendlela lokubeke ukuthi kwenteke ngayo. Siyabonga Nkosi ukuthi lakho livi alishayi phansi. Na ulikhuluma Nkosi liphuma lihambe lento umsebenzi. Itolo Nkosi sifundile kulendzawo ukuthi bathi bakhala bantwana bakho basha eGibhithe ngalezo sikhathi wasawuthi akukakutalwa kukhulelwe umuntu uqala. Wathatha inyanga letiyimfica lo muntu akhulelwe kubantu basha. Kwathathwa iminyaka lengama40 selokhu kungabonakali ngoba wena uNkulunkulu kawutatateli tinto takho utenta kahle. Namanje Nkosi lo mubi noma ngaqabanga ukuthi kukhona laqede ngabo, kukhona lasabahlulekisile. Siyafunda ukuthi Nkosi awunqotshwa wena Nkulunkulu. Iminyaka yebantu labayibalako kwakuthi bobani baqala kanje kwaba kanje kwaphethela kuphi, kodwa lakho libandla Nkosi kalehlulwa. Nkulunkulu wethu lonamandla wonke, uNkulunkulu lomkhulu, baba wethu lonamandla wonke. Siyathandaza Nkosi, siyabonga nokuthi Nkosi udunyiswa tidalwa, udunyiswa Nkosi laba kubuka ebusweni bethula imiqhele bayibeke phansi bathi ufanelwe wena Nkosi ludumo nemandla nebukhosi kwaphakade naphakade ngoba yonke into yadalwa nguwe. Usho njalo kubaseKolose Nkosi uthi wadala lelive lesilibonako waphinde wadala nelive lakomoya. Nkulunkulu lesingaliboni lelinemibuso nemakhosi akhona. Nkulunkulu wethu lonamandla wonke lelinebabusi nebantu labasemagunyeni kulo babe kodwa noma kunjalo konke Nkosi wakudalela ukuthi kuseve intando yakho. Babe siyabonga Nkosi ekuseni nali liphilile Nkosi lingemandla liyakwathi Nkosi kupenetrate, liyakwathi Nkosi kufika la singakhona ikhona ukuthi nekufika lifike liqaphule emaketane ebumnyama. Kungako babe masifike kulesigaba lesi singalibali Nkosi kuthandazela baholi betemholo, ikakhulukazi Nkosi labo labahola labanye baholi ngekwethi iqheme ngetiqheme babe sibanikela kuwe. Sinikela Nkosi Jesu babe bonke kusukela Nkosi le etulubo archbishop kuya kobishop befundisi bashumayeli emakomiti emabandla. Yebo Nkosi nebaholi Nkosi babomake babobabe baboSunday school bonke babe sibanikela kuwe ekuseni. Sithi uNkulunkulu noma ngabe besekhona bebaphelelwa ngemandla ngenxa yokubona kwangathi into katenteki, kodwa namhlanje Nkosi sesifundile ekuseni kulendzawo wathi Davide phuthuma Nkosi utawungisita. Babe wethu lonamandla wonke siyeseva Nkosi incekati yakho ikhuluma ukuthi umuntu nakasesimeni uyaludinga lusito loluphuthumako. Babe kukhona nanamuhla ekuseni sisathandaza kulendzawo labathi Nkosi phuthuma ungenelele esimeni sami. Babe siyathandaza Nkosi sinikela umhlaba wonke Nkosi nebuholi emhlabeni wonke jikelele. Sithi Nkosi uhambele umhlaba Nkosi unikete buholi Nkosi lebesaba wena labanye Nkosi ngamakhosi labanye bo-president nabanye Nkosi bondunankulu bobani ngekwehlukana kwabo lapho bakhona khona. Babe siyabanikela esaleni sakho size sinikele nalelive lethu nathi leMaswati la khona Nkosi siholwa bukhosi khona.
babe kasilibali Nkosi uthandazela wonke umndeni webukhosi ngekwehlukahlukana kwetigaba tawo sithandazela Nkosi na uhulumende welive leMaswati lo sebentela Nkosi ukuthi lelive leMaswati libe ngiloku lofuna ukuthi wena Nkosi libe ngiko ekseni babe siyathandaza sinikela Nkosi konke lokunye Nkosi lokuphansi kwalombuso kungabe Nkosi buke tebuqala tebulungisa kungabe kubuke uNkulunkulu tetempilo kubuke Nkosi tetemfundo buke yini babe siyathandaza labo bantu bakho Nkosi lobabeke babathi inhloko ukuthi basebente lapho ingathi Nkosi bangasebenza ngalokukhulu ukukhandleka ngiyathandaza Nkosi basavuka Nkosi baye emsebentini baphephisa Nkosi emigwaqweni kuthi nalabo Nkosi labatofuna lusito baluthole awu Nkosi maye siyabonga ngoba Nkosi usibekele labo bantu impilo yethu bayenda Nkosi ibe ngcono uma bese sifika kuwe Nkosi sifike kubo basetshenziswa nguwe sifa sesirelieved babe wethu lona amandla onke emaqiniso akho Nkosi ngekuphila kwalapha emhlabeni siwabona phumele baleni babe siyathandaza Nkosi egameni lika Jesu sibusisele Nkosi busise Nkosi nalabalandzelako la egameni lika Jesu siyathobeka Nkosi masibona netinceku takho letilandzelako kulolu hlelo kanti Nkosi tiyasondla ngendlela lemangalisako siyamnikela nangu umfundisi uHatebe uNkulunkulu wethu lona amandla onke mbusise naye Nkosi usondla imihla ngemalanga ubusise tinceku takho tonke usibusisele nanangu makedlamini Nkosi eksene naye azatongena Nkosi atawusondla sithi Nkosi mbusise Nkosi umngcwelise umahlukanisele wena babe ngiyathandaza athi Nkosi inceku yakho isakhuluma live lakho namhlanje ekseni kulendzawo babe ngiyacela Nkosi ukuthi loti vela namuhla avuka umphefumulo usinza awukhululeke lo lele Nkosi wavuka nemaphupho lamabi akanqamuke ngegama lika Jesu Kristu eNazarethe lona tinto takhe Nkosi nathi setithethe iminyaka tingalungi nakaliva Nkosi alilethe umehluko empilweni yakhe ngiyalithandazela Nkosi ngoba ngiyalathi linemandla Nkosi linemandla ngisho kulabagula esibhedlela linemandla Nkosi ngisho nalaba emotionally depressed lifike liletha inkululeko kwente konke lokhu babe hayi ngenxa yekumemeta kwami kodwa ngenxa yethembiso takho Nkosi manje naphakade in Jesus name Father we pray amen. Siyabonga kakhulu bangcwele ngidawucela sihlabele sitophakamisa umshumayeli lato sondla.